Ko timata ke ngā mahihanga whare tauwhiro a Graffrael ki te tiriti o Haumoana ki te Koutu nei. They're not listening in Wellington, you know, how we're going to change things for other communities as well. Ai, huitahi ana te hapori nā te mea kaore rātau e whakai, kia tū he whare tauwhiro anō ki te Koutu. We've done our share, I think, for social housing. Rotorua's done their own share. So, okay, we may not be able to change it, you never know. But then at least ask us who's going to, you know, let us be part of the process as to who's going to be going in there. And you heard from today, we want kaumātua in there. Tupu mai a Gina Love o Ngāti Whakaue ki te Koutu nei, ki te tiriti tonu o Haumoana. Tupu mai ai o na mātua, o na kaumātua, o na tūpuna hoki ki konei. Ai, tika ana te ki, koi nei tō rātau ukaipo. That was actually losing to a system because when a developer is able to put in 11 high-density houses into just 2 sections, whereas we just wanted to put it 3 houses for our whānau to return to our whenua. O te take o tēnei hui, he mea I take a mai I te whakatūnga mai o etahi kāinga hou. E hara I te mea kai te whakahe te hapori nei, I te whakatūtutanga mai, te hanganga mai o etahi whare hou, kāinga hou. Engari, ki hei te kāwanatanga, ki hei ngā tāngata, ngā kaihanga, I whakamōhio mai. Te āhua o ngā whare, ko waima te hunga ka hara mai ki te noho ki e nei whare. Here we go. Kia ora, emerge. Me te aha I tonoa hoki ki a Graffrael, emerge Aotearoa, rātau ko te tuāpapa kura kāinga, kia haere mai ki te hui, engari auare ake. Kai te koro mo te kaumātahi kāinga, ai, ki te ruinga pēr kai te whakarongo mai e hara tērā I te namanui, te kaumātahi, engari me he mea koe kāta te tiro ki te whenua, I kotia, kia pai ai te whakatūtu haere ngā whare nei, te kaumātahi nei, he paku noai ho te wāhi, ka tū mai ai e nei whare te kaumātahi. He nui ngā hua kua puta, rai whai wāhi mai ngā hunga noho o te Koutu nei, o te tiriti o Haumoana ki te whakawaha, ki te whakapuaki I ngā nawe, I ki te nei tātou I ngā tūkinotanga, ka pākaha nei kia ratau. E te kaumātahi ngā whare e rua ngā ruma ka hanga e Graffrael ki te taha moana ki te tiriti o Haumoana, e kotahi I rā 4 miliona tāra te utu. Ko te tino naue ki au, I roto I wāku I rongo atu ai, I te kore hia o ngā hunga o te tarika wanatanga ki te hara mai ki te kōrero kia matau. Mai rā noa te Koutu e noho ngā tahi ana, o Ngāti Whakaue, o Ngāti Kārenga, Ngāti Tamahika, he iwi I kaha ki te manaaki I te hunga I noho mai, ki roto I tōna norohe. At least if we're going to be looking after them, let us look after them. Because I really don't think people in Wellington and the merge are going to be there every day looking after them. Hei te marama o a Pereira a te tau hou, kauti te kamupene te hanga I ngā whare nei. Te kawa pāora, ma Aukaha.